turongeye turabasuje cyane nshuti bakunzi banzuri business group limited by'umwihariko mwebwe mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Ni channel rero rwose yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa hirya no hino mu gihugu cyacu. Reka rero twizere yuko muguwe neza kandi muri amahoro, tubifurize gukomeza guhaha mukaronka. Nkuko rero mwagiye mubibona mu mashusho, tugiye kubereka ikibanza. Ni ikibanza kirimo inzu ishaje, ni ikibanza kirimo inzu ishaje ariko kiri ahantu heza, kiri ahantu heza cyane kandi kinini, kirimo ibibanza byibuze bibiri. Iki kibanza rero, iki kibanza kikaba kiri mu karere rwose ka Gasabo, kiri mu karere ka Gasabo hafi cyane ya kaburimbo, hafi cyane ya kaburimbo, kandi kikaba gikora ku mihanda ibiri. Gikora ku mihanda ibiri, kiri mu karere ka Gasabo hariya Irusororo hafi y'Intare Arena. Ni ukuvuga ngo ugeze ku Murindi utambika wa muhanda mushya wa kaburimbo ujya ku Ntare Arena, umuhanda wahoze ari uwa beto. Hanyuma noneho ukazamuka wagera mu ikorosi rya ruguru handi utangiye gukata nyine ugana ku Ntare, ugahita ukata ibumoso uhita ugera kuri iki kibanza. Murabona ko kiri muri quartier nziza, murabona n'ahantu hari guturwa, ngira ngo murahabonye ko hari abatangiye kuhagera. Iki kibanza rero kikaba gifite ubuso bwa metero kare 650. Metero kare 650 birumvikana cyangwa se murabyumva yuko kirimo ibibanza bibiri, kuko murazi yuko ikibanza nyine kigomba kugira ubuso bwa metero kare 300. Ubwo rugabanyijemo kabiri, ikibanza kimwe cyasigara gifite metero kare 325. kandi mbibutse yuko ikibanza kimwe cyonyine gifite metero kare 300 muri iriya quartier kitagurwa munsi ya miliyoni 15. Ahangaha rero hakaba harimo n'inzu nubwo ikuze ariko ushaka kuyihera ukayivugurura ukabituyemo. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba bitatu, ikagira na salon mu nzu. Ni ukuvuga ngo ifite ibyumba bitatu na salon, ikagira n'utundi twa annex nyine two kuvugurura. Ahangaha rero akaba ari ahantu heza, hari ikibanza kiri muri quartier urabona bagenda bahatura. Ikindi kandi hakaba ari ahantu hagenewe imiturire, n'ahantu hagenewe imiturire, akaba ari muri R1. Ni ukuvuga ni ahantu ho kubaka cadastre ariko kandi ushobora no kubaka etage, ni ahantu ho muri residential ho gutura mu buryo buciriritse. Aha hantu rero hakaba hashaka amafaranga make cyane, hashaka miliyoni 20 ariko ziri negociable, ni miliyoni 20 ariko bakabasha kugabanya. Ahantu ntihakuriye kugucika ukigurira ibibanza byawe bibiri ku mafaranga make kandi bagabanyije. Nimero rero ziri kuri screen zanyu muri kuzibona, ni 0788866797 cyangwa se 0782 Si ibyo gusa rero ushaka kudusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri Feruje neza, ni inzu ya etage y'amatafari ahiye yanditseho Shema House ubusa n'ujya Nyabugogo. Dukora muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari cyangwa se ku ruhande rureba ku Gisozi. Aha hantu rero iki kibanza ntigikuriye kugucika, ariko kandi tukwibutse gukanda subscribe kugira ngo ujye ugenda ubona imari tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Tubagezaho imari za make, tubagezaho imari za menshi, mbese tugenda dukora ku mpande zombi muri bushobozi bwa buri muntu wese. Si ibyo gusa rero kuko tukumanagingira imitungo yawe itimukanwa, turakubakira, turakwimura, mbese ni byinshi. Ni karibu rero muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Ushaka kudukurikira kuri Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni karibu, turabakunda cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa?
sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro gira icumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93 n'igice kimwe Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira icumbi hamwe na Florent, Clement na Dickson live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93 n'igice kimwe Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri Y-Shatu _ Nzuri _ Rawa.